de turcos que oros e mainta, Senhor Jesus. São que dirigir serviço e mainta, são que vai cantar, são que vai servir, Senhor Jesus. São que vai predicar, Senhor, toma controle, Senhor Jesus, de turcos oros e tem tudo o serviço, um dia e noite também, Senhor Jesus. Tanque tata para turcos. Mas dá-nos oportunidade por alanta de nos cama e mainta, Senhor Jesus, nos por bem, Senhor Jesus, de busca a tua presença na boca. Danke, Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Me quero invitar vos irmãos, se nós podemos abrir a Bíblia na Colossenses 3, 23 e 24. É luna que nanta, é luna de serviço, quando está full luna, fazendo predicar, é culto nanta dirigindo a serviço a Deus. Agora você tem o versículo, pisa amém. Colossenses 3, 23 e 24. O versículo diz assim, así turcos dijentere vosso coração como se fuera tapa Senhor vosso traja e não para gente. 24. Corda que ora é, Senhor, lo recompensa vosso, que é benefício não que é tim, guarda para seu pueblo, para sobre vosso tá den serviço de Cristo, que tá vosso dono. Nós trabalhamos esse tour junto outra vez, é 23 e 24, please. Assim turcos que dijentere vosso coração como se fuera tapa Senhor vosso tá traja e não para gente. Corda que ora é Senhor lo recompensa vosso, que benefício não que tem guardar para seu pueblo, para sobre vosso tá den serviço de Cristo que tá vosso dono. Amém. Mas vos turta wak, awe nos está 28 de januário. Par de semana atrás, nós está fazendo fiesta, despedindo o ano passado, 2023. Tá tem hopi rumanan, tá tem hopi meta nan ano passado. Tem parque portável por a Haciele, tem par de meta nan que bono por a logra. Já é luna de januário tá acabando E tem hopi meta nan novo que nós quer fazer aqui na 2024. Pero é mais importante tá entregar nos vida a Deus e fazer do serviço. Deus vem no mundo aqui e ela vem do nosso serviço na nós. Ela vem para dar nosso exemplo para nós também por nós não tem um título de igreja, tá um servidor. Se você é um servidor também você servir Deus. Você papai com o colega na trabalho. Se você com gente está passando de uma dificuldade, você do neu recomendação, você faz oração pé, você vizinha não. Faz uma oração para Deus guarda nós em aqui não. E a luna que não está acabando acaba, falta Jesus luna mas, pe aqui não acaba. Para ture romana que está servidor e isso não que não está servidor também, que Deus dá nos força em aqui não para nós poder servir Deus com todo nosso coração. Sou muito agradecido com Deus com essa oração. Oh Senhor Jesus, danke tata. Dá-nos força, Senhor Jesus, para nos servir, Senhor Jesus, com todo nosso coração, Senhor Jesus. O que nos está fazendo, Senhor Jesus, está pago, nos não está fazendo para gente, não, Senhor Jesus. Dá-nos sabedoria, Senhor Jesus, para nos trazer, Senhor Jesus, para a obra, Senhor Jesus, para vai adiante. E isla de Aruba que não, Senhor Jesus, por conhecer, Senhor Jesus, dá-nos força, Senhor Jesus, fortaleza espiritual, Senhor Jesus, danke, Senhor Jesus, para tudo o que vai dar nós, Senhor Jesus, e o que vai seguir dar nós, danke, tata, para tudo, Senhor Jesus, toma controle, Senhor Jesus, de nossa vida, Senhor Jesus, danke, tata, amém, em nome de Jesus. Vamos começar a alabar, Senhor Jesus, nós temos cantica, hobby bonita. No cante cantica que não diz para canta, meditar em a palavra não, de cantica que não é, tá hobby bonita mesmo. Tem momento de adoração. Danke, tata. Me quer
quer entregar mi mes. Oh Senhor, me quer tomar maneira boa. Larga-me pensar maneira boa. Larga-me papiar maneira boa. Oh Senhor, me quer tomar maneira boa. Atame aqui, llena mi amor, larga-me tão imagen de vós. Oh Senhor, me quer tomar maneira atame aqui, llena mi amor, larga-me tão imagen de vós. Oh Senhor, me quer tomar maneira boa. El momento de adoración, me quer entregar mi mes. Oh Senhor, me quer tomar maneira boa. Larga-me pensar maneira boa. Larga-me papiar maneira boa. Oh Senhor, me quer tomar maneira boa. Atame aqui, llena mi amor, larga-me tão imagen de vós. Oh Senhor, me quer tomar maneira boa. Atame aqui, llena mi amor, larga-me tão imagen de vós. Oh Senhor, me quer tomar maneira boa. Atame aqui, llena mi amor, larga-me tão imagen de vós. Oh Senhor, me quer tomar maneira boa. O iglesia sussurra vai cante cantica que não. Atame aqui, llena mi amor, larga-me tão imagen de vós. Oh Senhor, me quer tomar
Pero mana, un día más, não tem de vocês tem não. Acá tem um dia mais. Atame aqui, llena mi amor, imagen de vos, oh Señor, me quer más manera vos. Oh Señor, me quer más manera vos. Oh, bang clap, Senhor, bang clap mana, Senhor. Os Deus está fiel, van seguir alabar, Senhor Jesus. Mi corazón, mía confía del Señor. Está mi amigo, mi consejero y mi paz. Y mi sacueta sin a mí, y cuando nunca lo abandona mi por sosegar en amor de mi Dios. Me escongo solo, todavía tu maldad. Me escongo estrella, todavía gente a noche. Me escongo estrella, puta florecer, nunca lo mitad mi sol, esta fe. Mi Dios está fiel, mi Dios está fiel, y no te cambio nada en su amor. Mi Dios está fiel, mi corazón porta tranquilo.
cambio ng intenso amor. Nos Dios tan fiel, nos corazón porta tranquilo. Nos Dios tan fiel y nos lo sigue proclamar. Con eternos alma, Señor nos Dios tan fiel. Con eternos alma, Señor nos Dios tan fiel. Con eterno alma, Señor nos Dios tan fiel. Amén, amén. Quando vou dizer glória a Deus. Amém, amém, aleluia. Siga a adorar, Senhor. O Senhor é fiel. Señor, vos tan fiel
E quando você glória a Deus. Em Salmo 133 da Bíblia, mira que bom e doce tá romana viva junto em harmonia. Quanto você glória a Deus no versículo aqui. E romano que tá bem de boa, diz tu né bom benin na casa de Deus. Quero saber seguir com a ordem de culto, mas em oração para a vida espiritual de cada um de nós, que seja Deus dando-nos força e dando-nos fortaleza espiritual. Sou muito agradecido com Deus como a oração. O Tata, o Senhor Jesus, nós não botamos aqui, Tata, por oportunidade aqui para nós estar na boca, sabe, ainda, Senhor Jesus, dando-nos força, Senhor Jesus. Fortaleza espiritual, Senhor Jesus. Vou conhecer-nos, Senhor Jesus, vou conhecer nosso coração, de que parte, Senhor Jesus. Nós está débil, Senhor Jesus, dá-nos força, Senhor Jesus, fortaleza espiritual, Senhor Jesus. Guarda cada um de nós, Senhor Jesus, por conhecer-nos, Senhor Jesus. Dá-nos força, Senhor Jesus, em nome de Jesus. Nós não botamos aqui, Tata. Sa pedir romana, se você pode tomar assento. Nós pedir a nossa irmã Gabriela, nossa irmã Lady Colorado, se por ajudar-nos a recolectar a ofrenda. Me dá laga bolsonaro em companhia de pastor, e vai seguir com a ordem de culto, do anúncio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios bendicionar a cada um de vós, rumana. Danke Dios, Dios adunanos de agua y cuné nos tiene una oportunidad así bonita, amén. Y nos por taquinar, y nos por alabar a Dios, amén. ¿Para cuánto de vos es aquí está una bendición? Romana, ¿para cuánto de vos es aquí está una bendición? Esta quiere es aquí está un día especial que Dios adunanos, cuné nos tiene una bendición así grande, amén. Y me quiero invitar para cada uno de nosotros valorar, apreciar la oportunidad que nos tiene. Amén. Gloria a Dios. También Romanan nos quiere cordavoso 10 horas y media de mainta, nos tiene nos servicio en español. También 6 horas y media de tarde, nos tiene el día de agua, encuentro de amigos. Así nos tallamele el servicio, un viaje para luna nos tiene y nos está llamando encuentro de amigo, amén. Donde nos está invitado un amigo para vir junto con nosotros, para adorar a Dios, pero también para purba de personas y comprender Dios su palabra. Mi rumán kutakinan ahuemainta. Aboyami nos tiene una responsabilidad con mundo gente. Nos tiene una responsabilidad con Aruba. Amén. Nos tiene una misión con nos familia. Amén. Y cada uno de nos purba de ayuda otro gente para por conocer Dios, su palabra, su caminda, el propósito, el plan de Dios con cada uno de nos. Amén. 2:16 nos tiene nos servicio aquí y nos quiere invitar para purba de invitar a un amigo, vincuné, señale, Uber de Dios, su palabra, camina aquí. Mi hermano y mi amigo, aceita algo que Dios ha dado ordo para cada uno de nosotros, sin a otra persona para conocer Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. También, hermana, no olvidarnos. Mester sigue de oración, tin rumana, cutin situación difícil de salud, nos ruman Luzdari, nos ruman Olga, nos ruman Lucrecia. Tiene algún par de rumanas de iglesia con antamalo y
nan mester de nós, amém, para cada de nós que vele den oração. Bom romana mantende Deus sua palavra a ainda. No romanjo frina, ele vai 13 palavras de Deus para cada de nós. Nos tiene un lema de luna aquí, el lema está en luna de servicio y nos da de lema aquí nos quiere siña iglesia e importancia de una tiempo para Dios su obra, amén, e importancia de cada uno de nos, mi hermano y mi amigo, toma parte de nos tiempo también para servir Dios, para ayudar a otra gente, para ayuda de la iglesia. Esa aquí está importante y está parte de nos responsabilidad y nos misión. Van a hacer una oración y van a visa, Señor, papia con nos, ahuemainta, papia con cada uno de nos, visa, Señor, usa nos rumanjo frina para por 13 palabras de Dios para cada uno de nos. Danki, Señor, danki, Tata Santo. Danki Dios eterno, danki Señor. Oh, maneno sabis acaba. Esta una bendición, una oportunidad así na grande. Ora nos porta aquí nan ahuemainta, Señor. Oh Dios, ayúdanos para nos por apreciar el momento aquí, para nos por valorar, Señor. Nunca nos por reemplazar un momento, mané, es aquí que nos tin, Señor. Nos no por reemplazar, Señor, con otro cosa, Tata Santo. El momento de adoración, el momento donde nos porta, nos por una alabanza nos dio, pero también donde nos portende bo palabras, Señor. Ayúdanos para nos por dunele el valor, el precio de ti, Señor. Danki, Señor, danki, danki, Dios eterno. Papia con nos, mi Dios, cada uno de nos mester, Señor, divo palabra, divo bendición. Oh Dios, guíanos, dor divo palabra. De buen nombre santo Jesús. Amén y amén. Nos rumanjo frina con nos y nos ta queda atento na Dios su palabra. Amén. Dios bendiga a cada uno de vos, mi rumán. Bom venir na casa de Dios. É amigo nan que está aqui com nós também. Bom venir. Pois correr melhor lugar ao dia. Mantendo um cantica mais. Me quero por glória, mi misterio por glória, menos de mim, mais de vos, mi dime ser. Mostrar-me por glória e por poder, menos de mim, mais de vos, mi dime ser. Ma por bajo arriba mi mes, pero es tu olor a permanecer, realizar a vos, por na minha verdadeiro amor. Ma por bajo arriba mi mes, pero es tu olor a permanecer, realizar a vos, por na minha verdadeiro amor. Por bajo arriba mi mes, pero el dolor a permanecer, realizar a vos, por na minha verdadeiro amor. Mostra-me por glória. Aleluya, aleluya. Menos de mí y más de vos, amén. Nos mester humillarnos mes para Dios por glorificar de nos, amén. Gloria a su nombre. Van
lesa e buki de Juan, capítulo 12, vers 26. Ora vosso turtine confirma com um amém. Juan 12, 26. Amém? Se um gente quer servir-me, é menester seguir-me, pois caminho da mitad, mi servidor também está. Se um gente servir-me, também lo tata lo honre. Amém? Viaja mais vosso tour, please. Amén, amén. Gloria al Señor. Vos por tu asiento, mi rumán. Mi titular predicaci aqui. Que sorte de serviço bota oferecer? Bisa são que tá na banda dibo. Que sorte de serviço bota oferecer? En el 1 de januário nós está papeando over de serviço. Anto me quer definir pouco o que está serviço. O que está serviço? Com origem do término latim servitium, a palavra serviço está definir a atividade e consequência de serviço. Verbo que está usado para dar nome na condição de uma pessoa que está disponível para fazer o que está demandar ou ordenar. Amém? Nós estamos vivendo em mundo onde nós estamos acostumbrados para não servir nós, que para não servir. Essa aqui está a enseñança que nós ensinamos de sociedade. Quanto viaja, nós chega a rabia para mal serviço? Algum de vocês chega a rabia algum dia para mal serviço? A mim que está trabalhando em restaurante, agora me está saindo para outro restaurante. E outra gente está servindo, me tem viaja, me está a rabia para sobrenar tique slow, ou está tarda para tomar meu pedido. Ora, vou estar conhecer trabalho, vou estar com cinco traja, não? Tem viaja, nos chega a rabia por mal serviço. Pero well, mi rumán, no mundo aqui, é que está gordo servir está mais importante. Nos ensina que o que está manda está paga e pensei está mais importante para o gordo servir que para servir. Quem está servir está gordo considerado em uma categoria mais abaixo. Está a ser relegado, pisotear e despectar. E te viaja hasta dan que não lo recibí. Pero o Senhor Jesus avisa que está melhor duna que recebi. E com essa aqui estava a expressar que duna está sirve, mientras recebi está para gordo sirve. Não está malo recebi, pero mais bendicionada está um que está duna. Amém? Jesus está nos maior exemplo. Jesus está dando exemplo e está dando valor verdadeiro na serviço. Ora, que ela toma sua natureza de servidor. Sei-nos por que na Filipenses 2, vers 6 e 8, nos está bailesa. Filipenses 2, 6 e 8. A Bíblia te avisa, aunque estava tan mezcos con Dios, no quer apar arriba su derecho de queda igual a Dios. No,
ela pone essei umbanda, ela vira mescos com cativo e a vira igual na gente. E ora ela aparece como gente, ela humilha su mês e a vira obedecido tena morto. Sim, morto na cruz. Amém? Ela dá-nos exemplo de verdadeiro valor de serviço, meu irmão. Ela chama su mês servidor. Sáquenos por lesa na Marcos 10:45. Cutabisa. Pa sobra. E eu de gente não abini pa gente servir, mas servinan e pe entregar su vida para liberação de hope gente. Ela chama su mês servidor. Ela comporta mané servidor. Nos porguaquen a Lucas 22, vers 24 a 27. Lucas 22, 24 a 27 tabisa. Discípulo não a começar pleita também tocante quadinan estava mais importante. Jesus avisa não, vos sa que rei de pueblo pagano não ta dominar e es não que tinco governar não ta llama não mes bienhechor. Mas não laga esse suceder cerca vosso. Laga es un que está más importante, sea manera es un más joven, y laga es un que está líder, ta manera un servidor. Para sobre quién está más importante, es un que está sentado en la mesa o es un que está sirviendo. ¿Acaso no está un sentado en la mesa? Ma mi está cerca voso mané un servidor. Dios mes a comportar su mes mané servidor. Ela mostra humildade, ora ela hace a labor de servidor. Juan 3, 4, 5. Nós estamos lendo também. Book de Juan, vers 3, 4, 5. Eta bisa. Pesei la lanta for de mesa, quita su paña de arriba y mara un paña na su cintura. Después ela bacha água em comchi e a começar lava pia de discípulo. Com a panha mará na sua cintura e estava a secar na pia. Eta Deus. Estava a comer comchi para começar a lavar pia de discípulo. Para sobre estava a demonstrar humildade, meu irmão. E ela assim para mostrar a su discípulo cuánto estaba estimando y de un ejemplo de humildad. Te enviaja nos mester tamane Jesús, mi hermano. Te enviaja nos mester tin hopi humildad para servir nos prójimo, para servir Dios. Román, sirve otro, ta sirve Dios mes. Mateo 25, vers 35 te 40 tabisa. Mateo 25, 35 te 40. Bom. Para sobra mita batatin hamber e boso aduna mi di come, mita batatin set e boso aduna mi di bebe. Mi estaba un extranjero y voso a recibirme de voso cas. Mi estaba sunu y voso a dunami paña pa visti. Mi estaba malo y voso a cuidami. Mi estaba cera y voso a bim visitami. E ora ei es nan qua viva bon que Dios lo contesté. Señor, ¿qué día nos amirabo cu hamber y adunabo di come, cu sed y adunabo de bebe? ¿Qué día nos mirabo como extranjero y ha recibido de nos cas? Sunu y adunabo paña pa visti? ¿Qué día nos mira bo malo of de prisión y abisitabo? Rei lo bisanan. Mita segura boso. Turcos cuboso hasi pa un dia rumanan de menos importancia aquí dimi, boso hasi pami.
Amén. Dios, mi rumán, no te olvida lo que nos hace. Dios no te olvida lo que nos hace para el prójimo. Dios no te olvida nada, mi rumán. Hebreos 6:10 te avisa, para sobre Dios está justo. Y no olvida lo que vos haces, ni amor que vos a demostrar el pueblo santo y está demostrando de ainda. Dios está un Dios fiel. No estaba atacante cantica ella hubo. Tin viaja nos no reparar que Dios está un Dios fiel, mi rumán. Si nos lo mira Dios con etá, con ejemplo edad de unanos, mané e Bible tabisa, mané guaque e invisible. Si bota guac Dios mané etá, y no está servidor de Dios, nos mester hasi manera etá. Nos mester sigue su caminda manera él hasie. Van servir Dios te ora e bien mi rumán. Él aduna nos ejemplo acaba de compa sirvi. Juan 3:5 te avisa. Me aduna vos un ejemplo, para vos también hasi para otro lo que a mí hasi para. Esa es una referencia hopi grande, mi taquere. Pues sobre din viaja nos tawak nos rumán. Kiko nos rumán hasi. Kiko nos familia ta hasi, para nos hasi meskos. Pues sobre mi tata hasi asina, a mi tambe tabay hasi asina. Paso mi rumán que está líder, ta hasi ese, mi tambe tabay hasi ese. Pas sobre pastor ta permití ese, o el mi lo tabay hasi, no mi rumán. Nos mester guac Jesús. Este es único perfecto. Nos tur tiene imperfección. Pero Jesús está perfecto. Y él adunanos cada ejemplo para nos hasi mané el hasi para nos. El servicio a Dios, na su obra, na el prójimo, mi rumán, está 24/7. No está para un momento, o un luna, o un año. El cristiano está gordo representar para una vida de servicio. Pero está hopita queda confundido y está separado el servicio a Dios y está haciendo aquí solamente en la iglesia. Hay gente que también tiene dorf divisa, aña aquí mi no que sirve, así no ponemos de ninguna directiva. Pero manera Juan Bernardo fe, el servicio está más leu. Esta una vida completo. Nos mester viva para servir mi rumán. For de otra banda, vos por servir otro, papia tocante evangelio, visitar enfermo, ayudando a esnan que tienen más necesidad. Nos por hasi hópicos, mi rumán. El servicio no está solamente quinan en el templo. Nos tiene servicio en nuestro trabajo. Nos tiene servicio para fo. En el colegio. Nos vida está 24/7 de servicio. No está sirviendo Dios sirviendo gente. No está sirviendo comunidad en iglesia. El servicio no está en el púlpito aquí. Es aquí está 1 hora o 2, o es un que no está predicando menos media hora. Es aquí está el lugar donde menos no está sirviendo. Para sobre esa aquí está un rato so. Nunca no está toma vacancia. Para sobre el cristiano que está aquí que está servicio y está vai vacancia y durante la vacancia bota haya un gente que está preguntando bota cristiano. Entonces bota contesté sí. Entonces persona te pide un consejo o te pide una oración. ¿Qué no está vai visa? No, mi no por hacer para mi está na vacancia. No mi rumán. Ainda não está servindo aí nada. Ainda em vacancia, a gente não mester de Deus. Pensei, mi rumán, nós não está toma vacancia. Para sobre nós está servidor do Senhor. Também está é momento para servir.
En el momento ella, el servidor, te avisa. Kiko está vacancy, mita un servidor. Sirve está un estilo de vida. Nos está viva para servir. Si vos realmente quieres servir a Dios. Ahora, si de vez en cuando nos han llamado líder de evangelismo o líder de Dorcas o junta local, etc., quizás vos quieres un cargo. No está que ese está malo, pero ese no está una vida de servicio. Para sobre ese está un año o dos. Pero el verdadero cristiano no está retirado de su servicio si no está nombrado en un cargo. El verdadero cristiano, si vos no te quedas de ninguna directiva, te sigue trabaja. Para sobre no está servidor. Para sobre no está trabaja para Dios. Pues aquí me no quiere visa que está malo si no está dando un cargo de misa, no. No confundí. Lo que me quiere hacer está que nos mester tin concepto nan de su lugar. Para sobre el día que no está llamando para una directiva, nos no está en vacancia, nos está queda servidor. Nos no por visa, mi no está vai trabajar en iglesia, mi no está vai hacer sei para sobre nos está cristiano. Y la vida de cristiano está una vida de servicio. Mas ainda, el verdadero servidor está conocido, ahora no tiene ni un cargo en la iglesia. Nos mesters aquí con nos está mi rumán. Laga Dios usa nos manera etin mester de nos. Servidor nan de Dios. Y manera como mi papia promé, sirvi Dios, ta sirvi prójimo. Así na, kulaga, pa nos ora visa Dios, usanos y donanos un corazón dispuesto para servir, naye y na su santo nan. Rumán, un patlow por pinta un cos bonita o por pinta un cos majos, dependiendo de quién está usted. Si está un Da Vinci, está así una pintura hopi bonita. Pero si está de mi mam, está un garabato, está así. Para sobre el patlow en su mes está un instrumento. Y experto que está traja obra está el maestro. Y experto que nan está llama Jesús. Él hace turcos para nos, mi rumán. Esta sunku está llama nos, esta sunku está cambia nos, esta sunku a restaurarnos, esta sunku a donarnos salvación. Esta sunku a donarnos un vida nuevo. No estaba ta ami, ni el compañero que donaba el refán, ni el sunku a bin trecebo na iglesia. Ni el sunku regalé un Bible. No, mi rumán. Turcos a wordos así dor de Dios. No está instrumento nan DJ, nan su mampa nan mes glorificar. A nos mester laga Dios, usa nos, pero nos mester laga experto hace su trabajo. A nos está e patlow, a nos está e instrumento nan. Dios que hace un pintura hopi bonita con nos, pero nos mester laga Dios, transformarnos mes. Láganos de igual otro gente, pónenos mirada arriba, Señor Jesús. Van a estar un servidor de Dios. No va toma over de el título que no está tinquinan. Por ta esta hopi bon si bota queda en una directiva más bon es un privilegio. Pero el privilegio está ahora vos tiene oportunidad de papia con gente allá en Ampafó, vos está sirviendo a Dios. Ahora un gente bisabo, duname una oración, me mester un consejo. A botar preparar para dar un consejo a la gente. Para sobre nos está sirvi Dios 24/7, mi román. Di como nos talanta para. Van a hacer oración y pide Dios para ayudarnos. Para no estar un servidor, manera Jesús. Para guardar su ejemplo y pone su ejemplo de obra de nos vida. Para nos por seguir Jesús. Para nos por guardar lo cual Él hace para nos.
y para agradecimiento nos está haciendo, para sobra esta fiel, para sobra esta bon, y para sobra esta un Dios así na grande, así na maravilloso, así na bon, que Él hace su mes hombre y humillar su mes. Y nos no quiere humillarnos mes. Pero la palabra de Dios te dice, si mi pueblo está humillado, me lo tenderán. Nos mester un tiqui más humilde, mi rumán. Para sobre Jesús está humilde. Nos mester está un tiqui más comprometido con la obra de Dios. A nos no mester guac ni un gente kiko tajasio, kiko nos tajasi. Si nan no queja si nada, nos tajasi. Para sobre nos está comprender quién nos está. Y no está servidor de Dios. Nos no está servidor de pastor, ni de otro rumán. Nos mester servitur gente. Mescos nos no tienen categoría de más importantes y menos importantes que nan. Nos turtin en mes un valor. Para sobre Dios aduna nos valor. Estas son cosinos. Nos no estaba tan merecedor de taquinán. Ni un día no estaba tan merecedor de servir Dios. Pero Él en su misericordia, mi rumán, adunanos oportunidad quinán para trabajar en su obra. Y para nos servir mané Él hasi, mané ejemplo con Él adunanos. No manera nos quiere, no manera mi pensa, sino manera Jesús hasi acaba. Mi rumán, no lo olvida, no está un servidor de Jesús. No lo olvida, cuela hasi turcos panos. Bambisa Dios, dunanos fuerza y humildad. Mi talaga, mi pastor, hasi oración aquí. Sí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mi tabata pensa, Dios de Nebeibel, adunanos tu instrucción, que con nos mester hasi, con nos mester viva, que sorto di camina nos mester tuma, con nos mester sirvi Dios. Mi román, ora nos nota ponitino arriba ye, ora nos nota tende Dios su palabra. El problema está que tarde que temprano nos do vai topa con Dios. Y mi román, el día hopi gente lo baijaña surprise, over di su camino, su actitud, su comportación, su servicio. Ahuema inta y den gentere luna aquí, nos quiere señabo over di importancia di tinum vida, di traja, di bai, di bin, di hasi hopicos, pero no lo olvidad. Dios también tiene un propósito con cada uno de nos, y esta espera para cada uno de nos cumplir con el propósito. Mi román y mi amigo, esa quita una reflexión importante. Román Jofrina comienza avisando, mi ta trabaja en un restaurante, y ahora mi nota haña un buen servicio, mi ta rabia, mi ta síntico de cos no va bon. Mi román, Dios ha de una buena instrucción. Nos tiene un vida, una familia, nos tiene hópicos, pero no lo olvida. Dios ha de una noce tiempo que nos tiene, e vida que nos tiene, y nos mester purba de una parte de nos vida, de nos tiempo también para Dios. Van a hacer una oración, román, y van a Señor, ayúdame. Para mí por contribuir con mi vida, para otra gente por conocer Divo, para mí por contribuir con mi vida, para dar una fortaleza a una persona que está viviendo un momento así difícil. Ayúdame, Señor, para mí por contribuir con una palabra, para dar un consejo, una orientación, para guiar a otra persona.
Ayúdame, Señor, para mí por ayuda de boa iglesia. Boa iglesia também mester di mi Senhor, di mi conhecimento, mi trabalho, mi capacidade, mi força. Senhor, dá-me sabedoria para mim por vir a parte, Senhor, de serviço que eu quero. Deus eterno, danke, Senhor, danke. Danke, Tata Santo, danke, Senhor, danke. Oh Deus, de luna aqui nos sabim, dia para dia, Senhor, serviço para serviço. Oh Deus, nos acanha conhecimento de boa palavra, com nos mester sirve. Oh Deus, que com nos mester casi, com nos mester tuma de nos tempo, de nos força, de nos juventude, de nos capacidade, de nos experiência, e ópicos assina para por contribuir com a obra. Ayúdame, Senhor, ayúdame para mim por compreender a mitad parte de culpa. Culpa é culpa de Cristo. Iglesia é culpa de Cristo e a mitad parte de Jesus, Senhor. E como parte de Jesus, Senhor, me tem algo para casi, mi mester contribuir, mi mester ayuda, Senhor. Mané man de ne culpa, mané dede, Senhor, de ne culpa, mané pia de ne culpa de nós, Senhor. Cada de nós está cumpre su misión, Tata Santo. A mí y cada de nós está parte de culpa de Cristo. Senhor, ayúdame para cumplir con mi tarea, con mi propósito, con mi misión, Señor. Danke, Señor Jesús, danke. Oh Dios eterno, danke. Bendición a vida de cada uno de nosotros, Señor. De una no sabiduría, Tata Santo. De una no sabiduría, Señor. De nombre de Jesús, Dios eterno. De nombre de Jesús. Mi vida di pietà
Amen, amen. Así No nata. tadi mi Bobita y mi vida tadije. mi ta entrega na bo. Mi román, vida y mi vida tadije. No lo olvidáis. Mi vida ti beta, no tadi mi be. Señor, dan. Mi ta entrega na bo. Oh Dios, nos vida di volta. Mi vida di vuelta, Ayúdame, Señor. no tardi A mí por comprender, Señor. mi ta entrega na bo. Danki, Mi ta Señor. entrega mi me. Vida entrega mi mes. Mi ta entrega mi me. Oh Dios. Abo, usami. Oh Dios. Vida entrega mi me. Vida entrega mi mes, Señor. Vida entrega mi mes. Oh Dios. Abo, usami. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mitad entrega mi mes. Pavosa. Gloria a Dios. Van a hacer una oración romana. Bambisa a Dios danki. Y no lo olvidáis si sanan aquí. Nos tiene un vida para servir Dios. E vida tabaya sin alige. Bo por spar placa, pero no tempo. Si vota perde bo tempo y bo oportunidad de servir Dios. Bo lo baiwaku. E vida perde su propósito. Banjase una oración, danki Dios, danki Señor, danki pa vo palabra. Semper Dios, semper ora nos ta vinquinana, nos por adoravo nos ta sintivo presencia. Pero semper Señor, vos tiene un palabra pa nos. Semper Dios, no tiene un día que nos avinquinana. Y nos no ha recibido un palabra importante para nos vida. Una reflexión, Dios, importante para nos vida. Una reflexión que te trece opi valor para nos vida, para nos familia, para turcos que te rondonanos vidas, Señor. Ayúdanos de una nos sabiduría para nos por dunele e valor que Señor, e importancia. Ayúdame, Señor, ayúdame. Danki pa vo palabra, Dios eterno. Danki pa cada uno de mi rumana kutakinan, Señor. Danki Dios pa vo bendición, vo gracia, vo misericordia. De nombre de Jesús, oh Dios eterno, mi quiero una vo danki, Señor. Danki, Señor Jesús. Danki, Dios eterno. Danki, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, romana. Bambisa, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios bendición a cada un de vos, romana. Bonsimán. Y no lo olvida. Nos vida tiene un propósito. Dios bendición a cada un de vos. Contento de igual. Cada un de vos, romana. Y no lo olvida. El día nandi servicio que nos dinquinana. Yahuex. Y ya sabra Shetor, ya domingo 9 horas de mañana, 10 horas y media y 6 horas y media de tarde.